Video omogućio Pinkfader, stranica za kupovanje licenca za bitove, kao i za prodaju bitova. S ovom licencom možete izraditi pesmu za bilo koju streaming platformu. Uz moj kupon kod GENIJE imate 40% popusta na bitove i ako kupite bilo koji bit, možete uzeti drugi totalno besplatno. Obavezno posjetite stranicu, link je dole u opisu. Skrivaš se, genije će da te nađe. Genije, moje ime viču. Ne znaš ko sam, a ja znam tvoju životnu priču. Zapamti da mi smo genijalna nacija. Nije zajebancija, knjiga informacija. Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u nov video gdje ćete čuti Maraševu priču iz Južnog vetra. Obavezno ostavite like i subscribe, zapratite me na Instagramu @genije. I ako ovaj video dođe do 5000 lajkova, napravit ću sličan video i za Baću. Tako sad možemo da krenemo na ovu veoma zanimljivu temu. Maraš na početku svoje priče pokušava da digne na noge svoj legalan posao, to je karting trkalište. Na tom karting trkalištu upoznaje cara koji je bio njegova oskočna daska u daljem kriminalu. Maraš je bio pripadnik te takozvane automobilske mafije, gdje je car bio glavni, ali ipak je Maraš uvek vodio glavnu reč. Jedna kola su ukradena, i to sa drogom, i upravo ih je Maraš ukrao. Prilikom toga se upravo zamera glavnom narkobosu tada u gradu, Golubu, ali i pripadnicima policije. Kada je otkrio da je droga u autu i otkrio vlasnika automobila, Maraš se ponaša krajnje čudno i pokušava sve da reši nekako u svoju korist, ali pored svega insistira na sukobu sa šefom te narkomafije, kao i sa policijom, gde se upravo zbog te odluke zamera sa dosta prijatelja, pa čak i u jednom momentu razmišljao da napusti zemlju. Tokom cijelog života kao kriminalac, Maraš imao svog dobrog druga kojeg su zvali Baća, koji ga je sledio u svemu, ali njegov drug je pogođen u pucnjavi kod kafića. Maraš ignoriše njegove rane i ostavlja ga ispred bolnice, gdje je pokazao da mu je ipak nešto drugo bitnije. U tom momentu saznaje da je car na nišanu narkomafije i da je upravo Golub spreman da ga ubije zbog Maraševog dela, ali tu Maraš ostaje krajnje smiren i čak se šali na njegov račun, iako mu je car kroz ceo život kriminalca ponašao kao otac, jer je njegov otac bio totalno drugog tipa i često Maraš sa odlukama želi što više da iznervira suparničku mafiju. Izgleda mu je to bila taktika ka izvlačenju neke situacije, ali u jednom momentu Maraš upada u mat poziciju i gubi sve konce koje je do tada držao, i sve to zbog jednog auta i jednog ubistva koje nije bilo pod njegovom kontrolom. Krug se sve više sužavao, a Maraš je bio u sve lošijoj poziciji, ali iz te situacije izvlači se zbog čiste sreće i dogovora koji nije bio pod njegovom dozvolom, i to je dogovor između njegovog šefa cara i korumpiranog inspektora Stupara. Srećan ishod za Maraša postaje preterivanje Goluba, koji je izgubio kontrolu i svađa sa Stuparom, a konačna odluka cara je bila tada prihvati Stuparevu ponudu i da on kao i Maraš dublje zgaze u kriminal. Maraš je bio protiv toga, ali zbog nastale situacije odlučuje da prihvati. A kakva je to priča ako nema ljubavi? Kroz celu priču Maraš ima svoju Sofiju, koja kada je upoznao predstavljala je samo običnu ženu, ali nakon što je dobio poziv i saznao da je njegova Sofija trudna, njemu se sve lomi, jer je pre toga uradio nešto strašno i nakon toga se sve više posvećuje svojoj ženi kao i detetu. Tokom cele epohe oko auta, Golub insistira i željan je da se njegov auto vrati, kao i droga. Maraš uz dogovore se predaje Golubu i pokušava da smiri tenziju, kao i da vrati auto koji je uzeo. Izvinjava se Golubu i odveo ga je do auta, ali našao je rješenje za to. Sakrio je pištolj ispod gume za auto koji je pripadao Golubu. Uzeo je pištolj i ubijao je šefa kao i pripadnike njegove narkomafije. Maraš se nakon toga predaje i svu krivicu prebacuje na sebe kako bi Sofiju izbavio iz zatvora, koja na svu sreću ništa nije pričala policiji. Sve se nastavlja u zatvoru. Postao je jedan od omiljenih, ali bogami i glavnih zatvornika, koji je bio jako blizak i sa upravom samog zatvora. Pored njega je imao i drugove koji su uvek tu bili za njega. Jedina pretnja u zatvoru je bio Solunac, koji je žarko hteo da se reši Maraša, ali naravno nije uspeo i Maraš mu je više puta pokazao njegovu moć. U jednom momentu zove ga upravnik zatvora i priča mu kako je pušten ranije. Napušta zatvor, pozdravlja se sa svima i svi ga ispraćaju sa velikim poštovanjem. Ostavlja svojim drugovima poklone i ide. Ali pravi razlog zašto je Maraš izašao ranije je Crveni, koji je bio umešan u celu priču i koji je zapravo držao sve konce. Maraš nakon izlaska pokušava da se bavi legalnim poslom
i pravi svoj plac gdje je hteo na legalan način da prodaje aute. Ali nakon celog posla, car želi da ga vrati u posao, ali ne uspeva na početku. Kasnije Marašu firma ide sve lošije i lošije, a posao oko narkotika se caru sve više i više širi. U međuvremenu su se pojavili i Crnogorci, kao i Bugari. Marašev slom nastaje kada je u udesu povredio svoju ženu, kao i dete, i tu nastaje haos u njegovoj glavi i vraća se u polje kriminala i zapravo vraća se ka caru i pokušava da mu pomogne pri poslu. Prvenstveno je car radio zajedno sa Dimitrom, ali cijela frka nastaje nakon što je kamion pun kokaina nestao. Maraš upada u sve veće probleme zajedno sa svojom mafijom, dok Stupar radi zajedno sa dve suparničke mafije. Nakon što su svi izdali Stupara, vraća se Marašu i caru, gde mu Maraš vraća za sve ono što je njemu uradio i pušta ga Bugarima na smrt. Zatim, Maraš uzima glavnu reč u mafiji i odlučuje se obračunati upravo sa Bugarima. Nakon sukoba, Maraš ubija Bojka, a nakon toga ubija i Dmitra, glavnog šefa bugarske mafije. A iza cijele te priče je stajao i neki dogovor sa Crvenim, kojeg je znao i pre svih tih silnih obračuna, a Crveni je non stop pokušavao Maraša staviti nekako na vrh. Nakon toga Maraš se dogovara sa Vajom oko toga da vrati kamion i da podele to u prisustvu Crvenog. Ali pre toga je Maraš dao posao svakom kako bi se rešili cijelog crnogorskog klana. Nastaje svađa između Vaja i Maraša, gde Crveni odlučuje da će Boliviju i nastavak narkomafije Maraš nastaviti, dok Vajo biva ubijen od jednog od podanika Crvenog. Nakon toga kamion je vraćen, koji je sve vreme bio kod Crvenog. Maraš nastavlja posao i širi svoj posao koji će verovatno nastaviti preko Kosova, koja je sljedeća destinacija bolivijskog kokaina. U međuvremenu, car umire od posljedica srčanog udara i cijela firma pada samo na Maraša. A kako bi se upotpunio ceo posao, dolazi novi korumpirani policajac koji je bio inspektorova desna ruka, kojeg su ubili Crnogorci, i priča će se samo nastaviti. I da ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Ako vam se video, obavezno ostavite like i subscribe, zapratite me na Instagramu @genije, obavezno ostavite nekih 5000 lajkova, a mi se vidimo u nekom zanimljivijem videu. A do tog videa, ljudi, od mene imate veliki pozdrav.